John Dramani mama we. Onzu nim nyanson mama nkanchiro. Just for near post for now so I saw the kokogu your fence akwatia by election ba akopehwe cast to do adeko. Who nim nyansa wo what's our president we nyansa pa dia boss akoko. So who nim nyansa boku fon tokwa beblebe hwe nansa ya Savannah region ntokwa na ekoso ho. Enka omo krampo na nkase se otumi deploy more soldiers ni police tumi di ko honom. Some nkona mkonkonko fight. Na sa nkwase ane ma na ekoso ro. Hi, your mama. Kala man peli jo mama une me kasano. Urugu ne kasano. Le wa tebubu. Wodi we saje nanja no. Mo ye very careful. Sha. Alright, so for nyame shabu bi amedindi no gogo artist. Ahaya Ghana TV. Message say, "Obe subscribe to the channel and if I want you to bra comment section, like and share my nyame shabu. Abuja for Ghana youth. Buefu papa. See President John Dramani Mahama. See, according to them, see President John Dramani Mahama oni nyansa ba kuti. According to the youth of Ghana, see President John Dramani Mahama has no sense. He don't reason on Jin said nipa. Intina since our buy no niyama nyina ye basa. Niyama nyina ye basa. And then they see yakun kofu we wa hase e china yakun kofu we wa hase ba yesi President John Dramani Mahama san yama we nyina si ukrom yakun kofu yesi mochiri na ya wo ukrom kra e ho nyina ya ma ba wasisa police akugu akwetia sadenti say mukoye by election e bra MPP fo omenjai no papa na wo plane crash no omenjai ho na ma nti say President John Dramani Mahama wo nyansa a odwi Ghana so ndwen ho a nka obeka kire ne nkofo say oh yesu yenjai e ho ma MPP abisafo mumayenko na enko tidia amafo no eka na yeba yebeto aso jameshira bibia John Dramani mama we. Onzu nim nyanson mama nkanchiro. Just for near post for now so I saw the kokogu your fence akwatia by election ba akopehwe cast to do adeko. Who nim nyansa wo what's our president we nyansa pa dia boss akoko. So who nim nyansa boku fon tokwa beblebe hwe nansa ya Savannah region ntokwa na ekoso ho. Enka omo krampo na nkase se otumi deploy more soldiers ni police tumi di ko honom. Some nkona mkonkonko fight. Na sa nkwase ane ma na ekoso ro. Omunyai. Ani de wan hunu nyansa anya sa ane ma ni bi. Akwatia ba election kiti we. Wo yo bi anka nim nyansa anka wo hu se MPP for sheda na mde we so mo hwe. Se ya jamo ba akona e fense muntala wo sanwa de ra ma mo mfa. Yanso MPP for nya hwe ba akope we mo so mo mfa. Be mo wasema e wo mutirimti mo sole ya ma digbe na moko. Mo kwakwa ere a ye kwa by election. And inti a soldiers for post for agitwi. Mo ya mo asem kra na mo di no wate. Wa re ase. Hey. Abai. Amen kan chira so wan su nyansa. Wo be bra mamuo na wubu no mo. Wo be bra mamuo nim because so nsa ne wo toto ne ma no. Cocoa prices mpo hwede akodu. Untumi nye. Ana dollar na wo se wo hu ni se balloon na wo de ahyensu ase na. Ana balloon no ana apai na ne dollar ne ene nam zongo no hwa no ana ekọ no senka aban ne baaye no ana nkọ no sunsu omo ya magin say yase ade ye bobo sika no na enwe ye sika na ye de suppress dollar ade akọ ade ahye efom sa enka adwen senka dollar no nka wo ba betu sika kakla gu wo de nyansa pa ye de bu man watena fi 8 good years be common nyansa wa anya bi wo de wa jimi too much ni pa fo sa mama nkan kire me tell ma ka chawo sa wuni nyansa wa nkwasa sema wudi wa nkwasa sema nanza wudi wati ase wo ya kan sem na kire ya ka kire ye bie wa dwenim so sunsuo nyansa wo ba ka chawo na wuni sika mbotumi da free SHS no ankwala awie school omo ba be ko free SHS sisi amuni sika mo bodam na adwen se na kufa do ye de ondo okosise sika obola so won
wonti nsem hunu na abegina platform so kekan na chese wuni ana emom de wuni ma ne se mi twa ntro na bra baje ya bo ho ma wutiri ye bom wo sole na onum tramo no nya red bi na onum a odwen se wa na oganti wo sole ya no abegina ma ayi so ade na ye ka no from anopa 6 o'clock to about 10 o'clock. I need na mahama moye. But from 11 to 12 day kwani there. Wa win sabo enti nsem hunu kwa na okeka. Eni nti wo beje platform ni wie ye na ye de akomia na ma ho. Wo wie ya, wo be ka chansa mu niska. Ma bom dam. Jama mu bibijeje mo. Okudato education minister. Mema mu ni nkwasa asem education minister fan say Haruna. Wo de dinsem hunu na abate de besi o Ghana ho. Momna mo ho asena mo nyina mo na mo nya adwuma nsa adwuma mo ntumi nya mo nsifom moa mo ntumi nya adwuma mo nsifom kasi Ghana na yo papa dia na ama me dia e ka kiro wo ntumi nya adwuma no a me sisifom sisi ade emfa ma mo kabintela mo nya botere anya sisi na mo mama start mo ba mo nya bibia mo tumi squander a lot of money over $10 million. I must squander no boom mo decides kan nya million billions dollar. Ma bomodam mo dwen say ye bejeja mo ana sisi ane de ahede o ye se amam grace period mo fa 19 na o man ni na che ne ye ba be sisi ane 8 months from 1 year de ko na mo bete mo asema e wo ye tirim ya mam dwen se afere mo ye betele mo kwasi asema kwa na mo betena so na mo bedi ane petrol matesa mo se mo san ba betu petrol ja mam bodam on ja mam bodam petrol mo san betu petrol bio mo ba to petrol bio ene wo to petrol no yi dealer vi na free wa na asese aban we die koto bekunma anya die behin nya die behunie uba ye enkwala aduane a na kufu adu ja no ho nyina no o ma dia mana sanse si esa ye no won se enkwala ni nya aduane ni enkwala ni nya aduane ni o mu Ghana ko school ho o mu nya aduane ni ye nya ban ye nya radio station fo na moafo na no mte o mu radio station so na o mu kasa gbegbegbe no ye nya sa ankwase afo no mo na o mu kasa ankwase asem ni bio hwa boy no hotesro no yeah ye nya sa ankwase afo no ama no mo nya radio station o mu nya dede bio Calvin Taylor mo sole na mo nka fia SHS dia no na mo sole na mo nka na mo nka duane no nsem enkwala ni di papa enkwala ni nya dan papa ndem mo ka che se mo ba within 6 months pepe double track na be free ho ana mo da kwa 2027 on se mo ye moa o mo to ba ma NDC fo nyina asabi bebre na ajimi fo nkwanto mo nim nyansa ono nse o mo sole ya mama ba to so ya me card ya kwato aba ye dondoma ni nkokon ketenkete mo ye o card ya per mo asem John, so when young John Semina wo ya no ankan ko ya mamu a obejo ma metwe. Kona koya djuma na wo se djuma na oba so be djuma. Wa bodam, onya gbemi. Hi, Jamama. Gala man peli Jamama, wo ne me kasa no. Urugu ne kasa no. Me wa tebubu. Wo do saje nanja no. Mo ye very careful. Last year that Jawa I ba me ni akufa teso na ta 10 million bis 30 million sa utung abro 100 basa tata ututo 1 billion and that sa utung abro 10 basa say 100 million motor kwentminto motor kwano entminto alentina we sa hey ye no koko ndinda o ndekoko bage utung ne say utono 60 million abro bag 4 million amona one bag 5 million difference be na gu tata edo a 4 million uto abro bag so 3 million edun do tata so video we win saka you very careful you no sika ndinda o video with dem man pe video through ball assembly mine ube DC ube MP ube minister no one no sika o dance ma reda question me bisao and the matter you very careful ye nyama na wutiti so no sa unim zo botia bros boso a moto cheso se moto ya 180 million fabra 70 million abobo ya fabra 120 million and the yellow ni problem that ya 2 billion no
Fabra 500 million. 2 column no. 1 column na ya 1.6 billion no. Fabra 500 million. Mji utunga abro 100 basa. O 400 million do koji utrata. Nanda utunga ukota abro. Ukota tata 1 billion. Adita mwada utunga abro 300 bas. Neza unyo. First no naka utunga abro 100 bas pe 1 billion. And then pay 1 billion na. Abe deso banya. Nda kwanda 50 cedi. Now I think about 40 cedi, 30 cedi na 20 cedi. Oti akra na muka wako na parliament. Yeah. Gana nya mun kwa modio. Gana uba to Gana nya papa dio. So be very careful. Be careful. Na nya hwe yi a de tu ba o me na akufo na ye yi o to twire no. Ye de ye pa kwa asemo ye be yo firo. Uba no kabije 30 million na jare hwa. Abro 10 million na jare hwa. Na mom no kom nyama no mo ni kwa so tiso. Se say okay, what abro so, what be so. Moto no what so na da bi. Tata what so na da bi. E ka do 4 million what so na da bi. Ente yan fa ya no mom na ayi wura na eso ye kwa kwa. Ala le upate fa ya to bong mom na en fa ndo sa so no. You're very careful. Manya start about 2 home no obeni bini.